ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, мухлисони гироми қадр, мо хеле хурсанд ҳастем ки ҳамаи шумо ҳоло дар назди оинаи нилгун нишаста оғози барномаи моро интизор ҳастед. бинандагони гиромӣ, барномаи имрӯзаи мо мувофиқи хоҳишу дархостҳои шумо таҳия ва пешкаш карда мешавад. як гурӯҳ мухлисони барномаи доимии мо аз мо хоҳиш карданд ки тарзи тайёр намудани як намуд хӯришро бо боимҷон ва кадуча дар барномаи кошона нишон диҳем. бо ҳамин мақсад мо имрӯз ба студияи кошона Фарангизро таклиф намудем. Фарангиз, хуш омадед ба барномаи мо. ба ғайр аз кадуча ва боимҷон барои мо боз кадом намуди сабзавот лозим аст? барои тайёр кардани ин хӯриш ба мо лозим мешавад боимҷон, кабачки яъне кадуча, кабутиҳо, помидор, сабзии кореягӣ, тухм, орд, панир, майонез ва намак. бинандагони гиромӣ, омодаи тамошо бошед. марҳамат, мо ба кор шурӯъ мекунем. марҳамат. якум мо аз боимҷон ва кабачки сар мекунем. онро бояд бо тарзи наргисӣ реза намоем. пӯсташро тоза кардан лозим аст? не, мо бояд ки думчаашро гирем. бале. бинандагони гиромӣ, таъкид кардани ҳастем ки тамоми он сабзавотҳое ки рӯи миз ҳаст мо тоза бо оби гарм шустем. ҳамин не? бале. сар кардем ба кор. наргисӣ яъне тунук, вале ки мо бояд манамихел дароз реза кунем. ана дидед бинандагони гиромӣ, ана ман каме ба фикрам нодуруст реза кардам. хай якумашро ҳамихел реза мекунем, дуюмашро кӯшиш мекунем бо он тарзе ки шумо гуфтед. ин расшро бо ана ҳамин тарз дароз рӯя. медонед барои чӣ мо инро ин хел реза мекунем? барои он ки дар охир инро мо мепечонем. набошад ман нодуруст кардам, ина печонда намешавад? мешаваду, бале майда мешавад. бале. фаҳмидам, ана ку ман фаҳмидам. набошад инро анахел дароз рӯя тунук ман бояд реза кунам, чунки шумо гуфтед ки печондан лозим аст. ана ҳамин хел дуруст аст? дидед? агар намегуфтед ман инро наргисӣ реза мекардам, тамоми кори мо вайрон мешуд. ҳатман анами саволро медиҳам. ман аз хурдӣ барномаҳои шуморо тамошо мекардам ва пухтани таомҳоро ёд мегирифтам. мо хеле хурсанд ҳастем ки шумо барномаи моро тамошо мекардед, чунки ин барномаи таълимӣ аст. бештари кадбонуҳо шояд аз ин барнома тарзи тайёр намудани хӯришу ширинивориҳову тортҳое ки мо дар ин барнома нишон медиҳам омӯхта бошанд. ва медонед ба кадом хотир? ба он хотире ки ҳамин дастархони худро бо маҳсули меҳнати худашон оро диҳанд. вақте ки худатон дар хона, ман тайёр мекунед ягон чиз дар хона? бале, тайёр мекунам. албатта модаратон хурсанд мешавад ки дар масалан агар дар ягон маърака дошта бошем, агар худатон пазир, чихел охир таъмашам дигар аст, намудашам дигар аст ва умуман дастархонро бениҳоят ором медиҳад. анакун чӣ кор мекунем? реза кардем. бале. ана ҳамаашро бо ҳамин намуд реза кардем. анакнун инҳоро дар намакоб тар мекунем. марҳамат. дар оби гарм ё фарқ надорад. дар ширгарм тезтар мешавад. бале. як литр об лозим мешавад. чанд қадар намак меандозем? аз рӯи дида ба фикрам? бале, аз рӯи дид. яъне 2-3 қошуқ. 2-3 қошуқ. ба фикрам агар шӯр шавадам ҳеҷ боки не, чунки тамоми талхияшро мегирад намак. бале. вақте ки мепазем мо дар он ҷо намакро истифода намебарем. ҳамтархи Фаранги, шумо дар куҷо таҳсил мекунед? ман дар донишгоҳи миллии тоҷикистон. дар кадом факулта? дар факултати рӯзноманигор. яъне оянда шумо рӯзноманигор мешавед? бале. бисёр хуб. медонед, оғози кори худро аз ҳамин телевизион ки сар кардед, боварии комил дорам ки шояд дар оянда боз ба телевизиони мо омада ҳамчун рӯзноманигор кор کنم. این است و فکرم یک آرزوی هر یک روزنامه. بله این آرزوی من است. بله.
ман боварӣ дорам ки ба орзуятам шумо мерасед. раҳмат. Ана акнун боимҷон ва кадучаро дар намакоб тар мекунем. марҳамат. боимҷонро марҳамат. фарқ надорад ба фикрам. фарқ надорад. Анакнун кабутиро дар даруни майонез бояд реза кунем. марҳамат. шумо мекунед ман чикор кунам, шумо чикор мекунед? Шумо метавонед реза кунед. мо бояд кабутиро хеле майда реза кунем, чунки инро бо майонез омехта мекунем. Бо майонез барои мазза додани ин хӯриш. Ман бошам тухмро лат медиҳам. марҳамат. хеле хуб. яъне ҳамроҳи шумо мо имрӯз хӯриш тайёр карда истодем. барои ин ба мо 3 дона тухм лозим аст. тухмро акнун лат медиҳем. бале. марҳамат. намак лозим аст дар ин ҷо? не лозим нест. кабутиам тайёр шуд. майда реза кардем. акнун бо майонез омехта мекунем. бас асаме. бас аса мехадар. пурра омехта мекунем ки майонез боз ҳам лаззаташ хуб шавад. инҷо мо сирпиёзро истифода намебарем. не лозим нест. чунки баъзе аз кадбонуҳо вақте ки ба майонез кабутӣ ҳамроҳ мекунанд ҳатман сирпиёзро ҳам инҷо кор мефармоянд. инҷо мо масалан бе сирпиёз. марҳамат. ана ин тайёр аст. тухм тайёр аст. чикор кардан лозим аст? ана акнун мо бояд боимҷон ва кабачкиро бирён кунем. хеле хуб. обашро мерезем? бале, обашро мерезем. тайёр аст, не? тайёр. марҳамат. обашро мерезем ва баъд бирён мекунем. ана акнун кабачки ва боимҷонро дар даруни орд меҷӯлонем. баъд бо тухм кор. баъд бо тухм, бале. бале, марҳамат. манам хеле ду тарафа мо бояд ду тарафшо бояд ҷӯлонем. шумо набошад ба орд ҷӯлонед, ман бошам тухм мемонам рояш. ду тарафашро тухм кардан дар ду тарафашро. ду тарафашро бояд набошад ду тарафаш тухм меморем. фарҳангизҷон, баъзе аз кадбонуҳо орду тухмро омехта мекунанду баъд ман ҳамин хел чихеле ки ман карда истодам бо махсус щетка онро анами хел ду тарафа бо тухму орд анами хел меҷӯлонанд. лекин ин хӯриш бо лаззаттар мешавад. агар мо бо ана ҳамин тарз тайёр кунем, яъне тухм алоҳида ва орд алоҳида. бале. шумо равғанро андозед ба тоба. ман мондагиашро худам мекунам. мо инро бояд дар оташи мӯътадил пазем. анакнун бирён мекунем. бале, инро бирён. ду тарафашро дар алови мӯътадил мепазем. чор 5 дақиқа пухтанаш кифоя аст. дидем ки як тарафаш сурх шуд, мегардонем. дар оташи паст ё баланд мепазем? дар оташи паст, чунки дар оташи баланд сахт мешавад. тайёр шуд. анакнун чӣ кор мекунем? инҷо помидор монд ва помидор ва панир. панирро чӣ кор мекунем? инро мисли ҳам боимҷон бояд реза кунем. чӣ гуна? ман ин хел реза кардан дар кор ё ин хел? ҳамин хел. ман хел гирдашакл? гирдакшакл. бошад тунук. тунук. барои печондан осон шавад. панирро ҳам бо ҳамин шакл реза мекунам. барои ҳар як боимҷон яктагӣ гирифта мепечонем. бинед ин ба фикрам калони бад шуд. инро мо метавонем ба ду қисм тақсим мекунем. чунки барномаи моро ҳама бо диққат тамошо карда истоданд. медонед фарҳангиз барои чӣ? ҳам ин барнома фармоишӣ, яъне бо хоҳиши мухлисон тайёр карда шудааст ва он касоне ки бори нахуст мебинанд
با دقت تماشا میکنم. حتما چنین خورش رو در خانه تیار میکنم. من این خورش رو بسیار دوست می‌دارم و در خانه تست تیار میکنم. آفرین. به همین خاطر ما شما رو امروز تکلیف کردیم به این برنامه که طرز درستی تیار کردن آن رو به مخلصان ما نشان دهیم. فرنگی جان، بغیر از همین خورشی که شما خیلی دوست می‌دارید و تیار کردن آن رو با مهارت اجرا میکنید، باز یگان نمودی شیرینیواری هست که دوست می‌دارید در خانه تیار میکنید. پیروگی سیبین من بسیار دوست می‌دارم. همین پیروگی سیبی رو به فکرم از برنامه ما آموخته بله یافتید. انا دیدید بینندگان گرامی، از برنامه ما طرز تیار کردن چنین پیروگ رو فرزانه آموخته است و به نهایت دوست می‌دارد. من باوری دارم شما هم همین خیلی بسیار نمودهای گوناگونی طعم‌هایی که ما در برنامه تیار میکنید دوست می‌دارید و در خانه تیار میکنید. اکنون میپیچونیم. اینجا ما مایونز رو تیار کرده بودیم. مایونز رو اول مایونز رو میکنیم در رویش. چگونه موندن در کل. اول مایونز رو میگذاریم. به هم مدر که خوب است همیشه از ما طلب میکنن که ما آن را با واسطه برنامه نشان دهیم. می‌بینید وقتی که با کبوتی آمیخته میکنیم مایونز رو پنیر میگذاریم، بعد از پنیر باز پمیدور و باز سبزی رو میگذاریم. من یک طعم بینیم این طعم هم گویی میشود چرا که طعم با لذت میشود، طعم خوش پیدا میکنه. خیلی نخوردیم از میخوریم میفهمیم. این قدر تعریف کرده استادید شما. من باوری دارم که برنامه امروز را بغیر از آن کسانی که خواهش کردن که تیار کنیم، باز تمام مخلصان با یک شوق و ذوق تماشا کرده ایستادند و موافق خواهش شما امروز چنین یک خورش بسیار با لذت را تیار کرد که این خورش با تمام مهر و محبت تیار کرده شد. انا همین را من در وقت تیار کردن همین خورش حس کردم که فرنگیز با یک مهر و محبت تیار کرده ایستاده است. آفرین فرنگیز. و هر دفعه که میپیچونن میگن که این به نهایت با مزه است، به نهایت با مزه است و ما این خورش رو دوست میدارم. همینطور میدونید برای چی با مزه است؟ چون که با مهر تیار میکنید، با محبت تیار میکنید، با تمام هستی خود تیار میکنید که با تمام اهل عائلتون معطوف شود، با پدرتون، با مادرتون و با اون دو درک‌های خوشروی شما. سلامت باشید. و بینندگان گرامی، ما همیشه کوشش میکنیم که حدالامکان آن خواهش و درخواست های شما را اجرا کنیم. ما میخواستیم که شما هم مخلصان گرامی قدر در برنامه اشتراک کنید، هنرتان را نشان دهید. از این هم ما تهیه‌گران برنامه بهره میبریم و هم خود شما و آن خزینه ای که برنامه ما دارد باز هم وای و رنگین میشود. همینطور نه؟ همین. فرنگیز جان مرحمت. تمام تیار کردیم؟ تمام. فرنگیز میندار هستیم که خواهش ما را رد نکرده امروز آمدید، هنرتان رو به مخلصان پیشکش کردید و مینداری خود را و تمام آن مخلصان را که امروز برنامه را با شوق و ذوق تماشا کردن به شما میرسانیم. تشکر. دستتان درد را نبیند. همیشه با برنامه های ما بمانید. بینندگان گرامی، در همینجا به برنامه خاتمه بخشیده به همه شما سربلندی خانه آبادی تمنا داریم، چون هر هفته آینده در آن همین وقت ساعت ما تهیه‌گران برنامه شما را انتظار هستیم. خوش باشید.